Lengkap ya. Subek siya. Subek siya. Ang tutubek. Tadak kwen siya. Tupalit. Tumay. Sakit. Kemana ya budak? Anak buah aing yuk. Encan aing setor-setor aja itu tadinya. Telepon heula kitu ku aingnya. Di anak-anaknya. Di akang. Wow. Bul. Markas sini. Wis menang can setoran. Setoran? Oh. Kayak babi dah, babi. Be. Akan minta setoran. Yuk, jangan. Yuk. Yes. Bos, apa? Pak sikat ulah. Sikat aja. Ceng. Ceng ketiga. Naon? Dia. Naon? Naon, Mang? Mana duit? Ya, jangan balik cilok, aing ke 2.000 doang. Sering. Minta nih, Bapak. Mana Fitna? Ya, mayan 2.000 kayaknya di setor ke Akang. Oh, 2.000 ke mayan. Ayo, pada kemana? Oh, kadang, Bos. Sekarang deh yuk. Ayo, Mas, ayo. Ayo. Aja tadi ngekala angkit tuh kebal-kebal tuh yang ngising. Makan burit, aing. Goblok jing pengen kebal. Oh, ayo. Ayo matang kalian cowok aing bagus sih mah. Panen nih mah pokoknya mah. Ayo tukang ngebon tuh. Ayo. Dek. Naon? Mana seteran. Dah. Ini kami mah. Udah ngelawan. Iya, ya. Ya, aing 2.000 nah dipalak di jeung beli esnya aing haus mutus ngebon. Aduh, aing nelpon budak heula, bener ngasih tuh manehna. Betul. Mantap, Bol. Start, Pak. Menang, Pak. Oh, kami kan geus menang. Yuk ke Makras. Yuk. Budak arangel amat ya aing butuh duit yo. Jeung setoran. Yang beli motor aing. Budak arangel setoran doang deui. Gantungan ku nyiji lah. Hei, Semencan. Yes. Ra. Enggak ada, Bu. Masya Allah. Duit isuk sampai terkenang 2.000. Ngebon miskin. Hah? Miskin ngebon. Sama jing malah kanu ngebon, kanu gawe di kami mah. Geus di dina nangtung. Nangguan budak ieu deh. Tar. Coba balik pater. Tarik ini. Anak buah-buahku semuanya. Hormat. Mantap. Nah, manusia nantinya orang. Bat. Baik. Berada dulu. Bapak. Tuh, preman. Di mana? Tuh. Enggak kalah samperkan. Yuk. Mana, Ceng? Tuh, itu tuh. Samperkan. Yuk. Kamu. Naon, Mang? Tadi malah kena kainnya. Oh, kena jaroyo. Jalan di bumi. Udah dilawannya, jawara paling kuat di bumi ya. Nyak keblok. Bukan yuk. Ayo. Bapak gunaon. Balik kucing. Yuk.
Non, Terus nanjokan jelema. sampai pan tuh di mana? Itu. Kami Ingat. langsung kabur. Ingat. Amun nonjokan jelema, ingat yo, hai merenyo. Amun ngagebugan jelema ulah sampai kapae. Karena eta bukan pegawaian urang. Guys, itu awas. Hei, Ten. Orang cemlang duit sama berapa ya? Ayo, Ten. Hei, Ten. Orang sih cemlang duit. Lain yuk. Yuk, kalau dia tinggal bayi ngayu. Lain kenangan. Kana. Ayo. Bas, tuh aja rumah tuh. Kau tolak. Naon, Jen. Bas. Naon. Gak bisa ya. Danu. Boga duit tak? Boga duit ini noy. Boga duit aja. Gawe di dalam, boga duit itu. Gawe hentoing. Mana aja, ketemu kamu saya setor sih ya. Baik bareng. Bugang pinjam. Mau ngasih kado dulu. Rangsek. Goblok. Oi. Oke, piraku senengku sebae. Tobat. Waktu baik. Tobat biar tobat. Aing ngimpi naon yo. Serem amat. Dipikir-pikir mah ieu nya aing. Dosa emang nage yo aing yo mun kieu bae mah. Lah aing maning mah santren lah kuari mah aing nek pensiun lah jadi preman lah kuari mah. Lah, geus pensiun bae kuari mah geus aing sieun lah bisi ka neraka. Aing asup surga aing ge preman ge asup surga aing ge. Bukan neraka, da jadi preman-preman kieu ge. Bukan anak buah loba kayak ngasup neraka. Silak weng. Aing mas santren lah, kuari mah nek pensiun nih mah jadi preman nak. Apapun lah kuing budak lah. Kita kumpul di markas. Low. Halo, Kang. Enak. Bul. Dia ke markas. Penting. Mari si Patir jeung si Rizky bejan. Markas. Oh, Kil, si Rizky lah kemana, Be? Betul. Kita ke markas, ayo, bareng. Oke, bayo. Oh, oke. Ditunggu kuari Gran. Cepat. Nan, tadi. Nan. Ayo, orang kita ke markas, ku Akang. Yuk, Ben. Siap. Terus. Siap. Semuanya. Siap. Berita terbaru ya. Akang nek pensiun Oh, betul. di bisnis dia. Bisnis dia memang bagus, tapi bisnis dia entah baik, ingat itu. Ya. Pokoknya mah akang mah nek memutuskan nek mas santren di Ponpes Darul Mubtadiin. Akang nek pensiun. Jadi sia-sia ngeslain anak buah aing deui. Ya kabeh wilayah kasih lain boga akang deui. Akang kuari mah ndeup mas santren heula. Geus tobat akang mah geus moal di bisnis ieu deui pokona mah. Bisnis ieu mah bagus tapi henteu baik pokona mah geus. Akang mah pamit nya kuari. Sia mun ndek ngilu jeung akang pensiun. Gak apa-apa akang mah hayu urang mah. Yang ngaranna Putra lain Tabul. males aing ngomong ngaranna. Honges Tabul. Senek di dia ngilu di bae bisnisna apa ndek pensiun deui. Dek pensiun. Nek di bae. Nah, ngilu ngarang. Ngilu. Ayo urang aya kitu mah ngobong kabehannya. Geus urang pamit ka dieu. Ulah di bisnis ieu deui geus urang pensiun.